बायो टॉयलेटी इंडियन रेल्वेत फेल गेल्यात. सरकारान ताचो विचार केला काय म्हूण हे आधी विधानसभेत इश्यू आयिल्लो. मात मुख्यमंत्री आणि मंत्री मायकल तेन्ना सुलभा परस बायो टॉयलेटी सेर्त म्हूण जाहीर सर्टिफिकेट दिवन मेकळे जाल्ले. आता सरकाराकूच खंय दुबाव. 17,000 बायो टॉयलेटींची ऑर्डर कापून सध्या 5 कॉन्ट्रॅक्टरांक दरेकी 500 टॉयलेटींची ऑर्डर दिवपाचें थारला. सरकार खंय 2,500 टॉयलेटी बसोवन अभ्यास करपाक सोदता. 17,150 beneficiaries apply केले all panchayat level. But in this meeting, we have seriously thought over it again and only given there were 5 contractors shortlisted. Only given 500 each to 5 contractors. That is 4,000 sumar dile आम्ही. We want to actually check how these toilets function, how good, because this technology which is a good technology, it is purely based on bacteria. So we want to see in household how this works, because a lot of household people, they use phenyl and all the other chemicals to clean their toilet. They want it very clean. So when phenyl goes in the tank, we want to see what is the reaction of the bacteria. If it dies, then it could be a failure. So we do not want to take 100% chance on this. Let us get some feedback. Let some few toilets be built and we get some feedback. Otherwise we will back again stick to our own old technology, septic soak pit. कारणां कितेंय आसूं, बायो टॉयलेटींचेर सध्या सरकार बॅकफुटार गेला. 2 ऑक्टोबर मेरेन गोंय 100% ODFचे टार्गेट शेळेले ते शेळेले. ODF टार्गेटान एफेक्ट जावचे ना, कित्याक आमी कम्युनिटी टॉयलेट्स घातलेले आहा. कम्युनिटी टॉयलेट्स घातलेले आहा, मोबायल टॉयलेट्स, आनी तितून म्हाका दिसता हे टॉयलेट येवसर ते मोबायल टॉयलेट आसतले एवरी कम्युनिटी एक आहा. वाड्या परती घातलेले आहा आमी. सो ODFाक आमकां प्रॉब्लम ना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी.